Hauna khong. So many. You share picture. Yeah. Uzogezela. So share. Yeah. Injani? Yithi ngasondeli yithi. Yeah. Phela la siyayikhulumela nje ukuthi si serious. So president na kwa president. Hawu kade. Sesiqeda ngisho ukubhala abafethu ezinye izinto ongathi ngavele lokubala sesibhale kakhulu yo. Awusuka madoda. Awunanga ulungele ikhansela umfoka Mzizi. Ulungele insizwa eyayisemagezeni. Ngiyazi iwumlandeli oqina amageza yashintsha yaba lapha kaguqa. Ngagcina ilandela ukhuzana akanomisa khona yini. Umfabo kaMzizi. Lo wayilandela amageza. Ngoba nengozi kodwa ezowehla abantu bebuyele emagezeni waze kubuyela umfana. Hayi wahlelisa mzala uxoba leli. Mzala ukhuluma lonto mzala uxoba. Hawu mzala umxobe live wami. Hawu Umzwileke. Sebeyangipolitikisa laba bangikhulumisa into engingazazi. Nangithi uba usibonele uGoodman uyaphuza inhlanhla suthi. Wandwaza nje. Ukuba kuthabe ngibhala phansi bese bengizokuphendula. Manje ngizongirecorda la. Bengizokutshela ubani ophuzayo. Ngikutshele ungaphindi ungibheke ngisho ungibheke. Nje ukuthi ngiyaphuza nje bengizokutshela ubani ophuzayo. Umuntu oyihlobo sakho. Bengizokutshela umuntu oyihlobo sakho. Oseduzane kwakho futhi onokukuzala. Ngikutshela ukuthi uyena ophuzayo. Uyohamba usinda ngoba manje khona labanye abantu la. Wayiphuthi wathini. Happy birthday bhuti Umcineka. Noma i-compliment noma yini lonto leyo. Kodwa ngiyayamukela. Ngathi ngasibukela wena nje awunkosi yami yazi ngavele ngathinteka lengane ekhuluma kahle kanjeni awuphinde ukhuphuke emntanami uphinde ukhuphuke ngikubona. Khabazela sizwa ngaphe wome. Awu Nzabe Roman mfowethu Nomali Mbongi inhliziyo yami yohlala ekhala njalo wemcineka bakithi ngizokuthela khona insizwe ekuthiwa enginawo la ngizoyitshela ayikuthulisa. Into emnandi impucuzeko kumuntu obesengile oshadile ya divorce. Konke sure ile insizwe enginawo la ithi into emnandi lapha kwimpucuzeko wonke umuntu usingile. Wonke umuntu usingile abantu abanganakani ngayikhuluma lento ngathi ngicela ukuthi mangabe umuntu ebona umuntu wakhe nomunye umuntu angamphazamisi lekhe efuna ukuba violent fethi yonke lento le amyeke lonto izokhulunywa ekhaya sesi-appointe ukinishando ukudila nama cases anjenganalo ngoba lapha sizo-enjoy umculo uzo-enjoya kanjani ngapha usufuna ukulwa ubona umuntu wakho hamba nomunye umuntu usufuna ukumbuza ukuthi yini manje la yenzayo akungabuzwana ngicela abafethu sihloniphaneni mawufica intombi yakho ehamba nomuntu ungayibuzi ntombazane mawufica indoda yakhe ehamba nomuntu ungayibuzi lutho sikhona isikhathi sokukhuluma lozo zinto ekhaya ngoba nabo nje behamba bobabili bazo-enjoy umculo yabo. Lento ukuthi abantu bashintshe imudi wena ukuthi manje usunesikhwele siyacela abafethu ukuthi abantu bangasimosheli umcimbi. Abantu abangasimosheli umcimbi mawubona nje ukuthi nangu umuntu wakho uyambona uhamba nomuntu ongamazi relaxa ubambe ikhona nawe uzomthola uzokhuluma naye ngesonto ntambama ukini ama cases anjengalo usedila nawo ke case by case ukuthi bani bukuphi bekwenzakalani yonke lento futhi abayeka abanye abantu ukuphuma ekhaya eze kwimpucuzeko iphele impucuzeko kuphele 2 weeks akakabuye ekhaya
lo ama complaints anjalo afika kithi ukuthi kunabantu ophuma eze kwimpucuzeko impucuzeko yenzeke umsombuluka kabuyi kolosithatha kabuyi abuye ngeviki elilandelayo athi mayibuya kwimpucuzeko ngaxoxe loqhosho ukuthi khona wabuye emva kwenyanga wathi kade kwimpucuzeko musala usikhetha nabazali bafethu lento ethi ithandwa abantu abasha abantu abadala yabona wonke umuntu uyayithanda musala bafethu kusondela umcimbi bengithi angizo-addressa lonto leyo yona into ebalulekile ethi angi-address ukuthi umuntu ophumeze kwimpucuzeko okungenani abantu bempucuzeko simnikeze allowance ukuthi akabile ekhaya ngomsombuluko umuntu ophume nje kwimpucuzeko engabuyela ekhaya ngomsombuluko kuyazwakala lokho hayi lento ka 2 weeks bafethu waphuma kwimpucuzeko hayi ngeke angivumi lonto lapha kwimpucuzeko into asisaba amabhamsi kodwa sizoqasha lelo kulabo abahlupha opartner babo abahlupha opartner babo siwaqashe limcaphune limphose ngaphandle awazi umuntu uye relationship yakhe semcimbini hawu umuntu uzobuza indaba zama relationship emcimbini ngobani nansi inkabi yethu madoda uThabane Brian Mazibuko awusuka ithimba likangilokotha sisuka ihlale manje kuwe manje lisi ayidlali khona uthi yazi yenzeka lento kwimpucuzeko kodwa awuthi ngithule 2018 kontenzeka kwenzakalani azikho into ezenzakalayo ezihlukile ezistrange ngicela ukuthi ama couples angazathinteke nani ninganaki into ayikhulunywa ngo2018 bethi abantu intelezi echelwe ngayo ibashisa igazi bagcine sebenza izinto sinoma kanjani lalelani yonke into ihamba kahle khululekani ningadlala abantu uthi londiwe naledi uyaskipitisa Umcineka cha phela kithi uzofika kwimpucuze kukhathele bese kufanele mhlawumbe ulale ke ngesonto usangabuyele ekhaya ngomsombuluko uthi sibonelo nene wesese namhlanje ngake ngangasasa yini indoda le cabanga indoda le ebuka amadoda esese bafethu kunzima washo utshatha athi siphila ngeyinsuku zokugcina khona uthi uyanqena impucuzeko ibe kabili ngonyaka uyazi nginixoxele bafethu engenze nikhona kodwa ufakazi wami la uqhosha sibisi nimbuze uyazi impucuzeko ngendlela abayithanda ngayo abantu kunomama okuyilokho impucuzeko intombazane lokho impucuzeko yaqala yayihamba yazi yakuthola ingane igama layo umpucuzeko eyaseshowe isoka lakhe walithola kwimpucuzeko bathi mase bezala ingane bayiqamba igama bathi umpucuzeko lo ngane le uqhosha engafakaza ngoba abantu abaseduzane ngakubo laba abantu nje abaziwayo so impucuzeko bafethu isiproducile khona ngisho ingane ekuthiwa umpucuzeko kanti ini bafethu enidingayo abayenzela ngale kodwa kwimpucuzeko ngicela okay khona umhlengi uthi angicacise la ingane ayenzelwanga kwimpucuzeko kwahlangana nabantu baqomana kwimpucuzeko not uthi ingane yenzelwa kwimpucuzeko baqomana base behamba ke bayobhuka ziningi indawo zokubhuka ke la eThekwini base bahamba bayobhuka kwakhanda umntwana wasiyaqanjwa igama lakhe kwathiwa umpucuzeko into ezinhlekelezo esoyibala abafethu noma sesingamakhehla ukuthi hey eThekwini zake zenzeke imanga kwazi kwakhona ngisho abantwana abaqanjwa ngalento le sanele ngonyama uthi inkosi yabantu besilisa uxolana Umcineka kahle uzovuma ubani usidakwa sonke emkhatshwa igama elinjani elingasisile kanjeni lalela ke sidakwa sonke uqhosha kade aqasha ngeke avume avunyiswe ukuthi ufuna ukuqasha kade aqasha khululeka mfowethu phela hambani nibuze nomakhelwane bakho ngokumakhelwane lo khona uthi ucela ngimuphe lesithombe ubani uMondi Mhlophe ucela lesithombe esingemuva kulungile uMondi Mhlophe usithola ngomhla ka30 emabhida mfowethu mawuthenga iVIP so isibe iVIP mawuthenga iVIP usithola iVIP anoke ninikeze umroza ithuba ku live next time babumcineka ke nizwe magic hayi kulungile ukuhamba kwenzeka kukho kungenzeki ifiso nazo zinhle
Kohamba kambe kwenzeke. Ngithangene nje bafowethu nginibingelele. Ngimtshele futhi cha kuhamba kahle. Konke nje kuhamba kahle. Ilokho bekubalekile. Mina siyangichama lesihluthu. Mfowethu wozosithinta eduzane yazo. Usihogele futhi sinuka kahle. Ake isuthi abantu uthi kwamhlengi Ndlovu loyo ngine video yakhe esebumnyameni bafethu uthi ake isilomjida bafethu. Ade ngina esemthini. Awunaso umuntu uhamba naye. Ubani? Contact kodwa ngem awusuka madoda. Uthaba naso umuntu sentini sithi lapha. Wathi sawubona yazi impucuzeko. Wathi umuntu angiyabathi yabona nje. Cha bafowethu bengifuna unibingelela nje akukho lutho kade igcinene bekuwunibingelela umpilo ogumede ayibo asithinte umhle uthi uzogwaza umuntu nayo intombazana ifawule izogwaza abantu ngobani manje wena futhi lihlelo sakho KZN ngicela nibuka abantu banjani sebeyangifonela ngoba nje bazi ukuthi ngikhuluma nani. Ya nivumelekile bafethu izingane zenu yabona nje njengoyenzi Nzimande content uyenza indimande khona into enhle kabi abayenzile uyigama lakhe ngokusemthethweni njengamanje u30 July impucuzeko kwenza isilwane indidana yofuzo ubani indidane oyenzi indidana yofuzo ubani mayingasafuzwa ngowena mfowethu uyisiphikeleli Jehova uhle kolulodwa nje simakade hawe ma ngisazongena ngibuka iprofile picture yakho yazi wazakhuluma kamnandi mntanami abantu abanjenganawe abande inkosi ekubusisa hawe ingane ekhuluma kahle kanje ize selagcwala izedeleli kanje sihle nkanyana senginalo ithikithi nazo-ke awufundi ngani ama-comments ami uyeke ukuthi ayakadla angikawaboni ngizowafunda uma ngibona ume njalo Umcineka cha bafowethu ngiyanibingelela nje naleli jonge lingibambela ifoni ngiyabona ukuthi sezokhathala uthi Sanesh ngikuphi ngise officeini Sanesh woza uthi uyenzi bafethu imini uyenzi lona abakhuluma ngayo 30 July awugulu wena nangu awusuka Andy Mike uAndy Mike Dlamini ngichaze umzimba okhala imali lo uthi gwazela Andy Mike Dlamini umzimba okhala imali inyanga lapha eThekwini enedumela impela elaphayo waze wayisiqomqomo wena uyisi nangu umlumbani mfana wenhlanzeko uthi uyaphila qhawe obengizocela ukuzodlala mahala usheme isikhala sisasekho mfowethu asisasekho isikhala kuyobuye kulunga khona ucela ukubuza ngesihle hayi ngembi but lensizwa yagcina ingakwazanga ukuthumela iprize ukuthumela yabena nyuka icomment yakhona mfowethu umzimba okhala imali mfowethu mfowethu inyanga enenhliziyo enhle inyanga enenhliziyo ezimbi umzimba okhala imali bafethu inyanga enenhliziyo enhle and eyenzela abantu iqiniso la umhlophe makukhulwa ngomuntu umhlophe lwamuntu lo ugxamalazile ungapha kuthina ngimbone kwelinye ibandla aphinde abe ngapha akasolwa umuntu
hayi kumnandi kuba wena Mzimba khala imali alikho ibandla lixwayayo siyabonga khona sethenga amathikithi 1500 hayi yizo Ithikithi. Oyithikithi oyilawa abizayo lawe ipheshethe lawe ipheshethe imfezi emnyama yakona ngana ucela uzethi akazi ngone ngalutho hayi kazi ngenzile ngalutho nekhuleka Umcineka kanti umncane kanjena bengithi ubaba omdala nempela nguba wemthetho ngubaba kanti ubaba fana zabe njani hawu bajwayele bangayithandi unjalo labo bangayithandi ngapha ngakithi ngazi ukuthi umuntu umela ayithandi cha bafowethu bekunibingelela bekunibingelela bafethu ngisho ngithi mina sibonga isupport enisinikeza yona angifuni uqamba amanga impucuzeko ka9 le kodwa indlela eniphusha ngayo anenzeli mina niphusha into yenu kumaskandi excuse me impucuzeko ingenye yezinto esisele nazo eyisindayo kakhulu ezithini eziwumongo wethu kakhulu ngize ngisho ngithi mina awuthethi ngani nawe ku live njengabanye kusho uJacinta awusuka manje awuzinhle sekuzokubiza ngozinhle ngizokufonela zinhle yaza zinhle ngizokufonela sikhulume eceleni ngifuna ukubonga abafethu ngithi mina isupport enisinikeza yona yazi mawungena ku Facebook kuphihlikile nje impucuzeko impucuzeko yonke into lento eniyenzayo eyintweni eyithuthukisa isintu ningagcini ngempucuzeko impi esibhekene nayo eyokuthuthukisa isintu sakithi yimpi lesibhekene nayo ekungamele sivume nangengozi ukuthi isintu siphele uma ngabe sisekhona ngelinye ilanga ngabuka iperformance yemthente yayidlala iworkshop kusekhona baba uMthalane ngangisanda kufika nje la eThekwini mangaphazama cishe ngaze ngayikhansela so ke bafowethu bengifuna ukusho lokho ukuthi ngangibuka iperformance yemthende bathi mabengena estage kwakusekhona baba uMthalane ngase ngiqalile ukwenza yona imicimbi le ngafikelwa izinyembezi ngathi mina kuyena baba uMthalane uma ngabe kusekhona nina ngifikelwa into ethi isintu sakithi ngeke siphele ngoba zikhona izingane ezibukelayo ezibukela kunina namhlanje ngikusho ngokungangabazi uma ngabe ubuka abantu abasha velo mawubuka abantu abasha indlela umaskandi abawuthanda ngakhona indlela abayinikele ngakhona ekusekeni into yakithi ikhomba ukuthi into yakithi ngeke iziphele ngoba impucuzeko izoba khona idlule ikhona neminye imicimbi kamaskandi ezoba khona that's why ngithi mina lento ayihlangene nomcineka into ehlangene ngathi thina kuhleze kulindelekile ukuthi into yethu izoba nenxushunxushu into yethu ingabi impumela into ethi benazo zonke inkingi ngiyakuncoma mina ukuthi into yethu ayivikelwe yithi lo oyilidayo angeke ngabe namaphutha ngoba umuntu nikhona nina ukwazi ukusho ukuthi hayi sibanibani iluleko ihleze zamukelekile sibanibani zama ukulungisa la mawungalungisa kanye lento siyakha sonke yabo mina ngiyikhanda nje layo umzimba yini ekufanele ningitshetha hayi Umcineka ikhanda lijikisa ulibeke njengamanje iba ngapha njengamanje bheka ukuthi nansi ingozi uma sibambisene kanjena abafethu mina ngicela ukunitshela ukuthi lento ikutshela into eyodwa ukuthi imicimbi kamaskandi akuzoba impucuzeko kuphela izoba khona futhi ibe impumelelo ngoba ilokho kubalekile angithi mina umcimbi awube wodwa ukuthi impucuzeko iyona umbrella but ayibe khona neminye imicimbi kamaskandi siyeseke ibe impumelelo ngayo yonke indlela ngoba umaskandi uyithina umaskandi bafethu asubuyise ngayo yonke indlela asulwele ngayo yonke indlela bongiwe majola mhla ka 30 July sure so ilokho nje bengifuna ukusho bafethu okwethu sizoqhamuka nezinto ezintsha ezisuke izonijabulisa ke ngenze example siqhamuke nehora leqhude
iqhude nabona ukuthi laba nesasasa elingakanani kulonyaka ngesikhathi sibize imedia briefing okuyisithanga msabe indaba kwakumhla kabathi J 20 ngomhla ka20 June sabiza isithanga msabe indaba sakhuluma ngento ezu3 sakhuluma ngendaba yokuhlonishwa kwabobhodlozi sakhuluma ngendaba yokuhlonishwa kaTshatha into esithathu sakhuluma ngama artist amabili esizoba nawo njalo swalonje okodwa ngama artist asuke sevelele kodwa ithuba enganikezwa wona okwesi4 esakhuluma ngakho ukuthi ngiyakhumbula ivideo ukuthi sekhona nihlehlo noyibuka sakhuluma ngehora labantu labadala sathi sizoba nehora labadala kodwa ngase ngichaza ukuthi angizobasho ukuthi kuzoba wobani ngoba asikakhulumi nabo nebala ke ioffice lahlala phansi labuka ukuthi okay abantu ababili ngoba babili siqala ngabo abantu ababili sizoqala ngabo ubaphuze chemist owesibili uwashela imhlophe ibona abantu esizoqala ngabo khona bebe ngibuza ukuthi obaba umfiliseni sibayekeleni kwashaka Ximbanya cha no 12 asibayekile leli hour njengoba likhona sifisa ukuthi libe permanent feature singabe saliyeka lizoba khona njalo ngonyaka ozayo bazofika nabanye bafikele kubona labo baba laba bakhona esiqale ngabo njengamanje mhlawumbe babe bashintsha makhona isidingo kuyonge ukuthi isimo sithini kodwa hour labadala engalisho isithangamisa beindaba lizoba impucuzeko mayisekhona lizoba khona ngoba kubalekile ukuthi uma sihlangene njengeingane uma besekhona abantu abadala esazalwa lento beyibambile singahlangani sodwa bese sikhohlwa bese ngathi abekho uthini uyenza ngicela ukubuza ukuthi ihora labadala phecelezi amadlozi izoba khona minyaka yonke yini sazobona nabanye yes yenzi iyo lento engiaddressayo ubuza umbuzo right bengichaza lokho ukuthi ihora labadala lizoba ifeature ezoba khona minyaka yonke siyalizibula kulonyaka abantu esizibula ngabo uwashela imhlophe kube uphuze chemist bazoba khona nabanye abazojoyina ngonyaka ozayo babe khona ngoba njengoba ngichaza ukuthi sesifuna ukuthi libe ipermanent feature na into esifunayo njalo masihlangene njengeingane ezincane abantu abadala babe khona ukuzobuka lezi ngane lento isayiphethe ngendlela yini bafike basikhuze futhi nala singezi khona kahle basikhuze ukuthi cha lana musani ukwenza kanje la yenza uma ngabe sizingane eceleni kwethu kukhona abantu abadala ngifuna ukunitshela ukuthi sizoya kude ngakho lento yehora labantu abadala ngiyacela ukuthi sinikeze iattention eyifanele bafowethu njalo uma ngabe sihlangene abantu abadala bohleze beyingxenye yethu siyobabiza babe nehora labo wonke umuntu ahlale phansi abuke sibuke ngoba bazoperforma live kuze nabaculi lababanye bafunde ukuthi ulive kumaskande kusuke kukhulunywa ngani ngakho ngithanda ukumema wonke umuntu nomuntu ongakaze eze kwi-festival kamaskandi akezokubuka ukuthi makukhulunywa ngo-live kukhulunywa ngani abantu abadala bazositshengisa ukuthi kukhulunywa ngani ngoba yibo abantu abadala leke ngekhona ebukela kubona uma usuku ubuka nje leke ngekhona eshawu live ngoba ikhona leke encane ecebulayo abakuthatha emoyeni bakuthatha kubantu ababafica bekhona emculweni so ngithi lo ndawo nje bafethi ngiyabonga lo yithintile indawo ebalekile leya feature nami ngiyohlala phansi ngitele yonke into ngiyibuke ngoba njengoba ngisho ukuthi kufana nokuthi sobe sishisela impepho abantu abazoshisela impepho ubaphuze chemist nowashela imhlophe ngithi ngicacise lokho njengoba sasikusho nje ngomhla ka20 kwi-launch sasingadlali ngani kuphela into ebisibambile ukuthi siphumele obala ngamagama bekufanele siphothule ingxoxo nabo uma sivumele ukuthi obani siqala ngabo ngoba bese ngeke sibabize bonke ziningi into ezisivimba kuloko so i-team ivumelana ngokuthi abantu bebe babili angiyinqumeli izinto la sihlala ne-team sidiscusse sithathe inqumo i-team yone advise ithi ababe babili yasiphakamisa amagama savota savumelana kwakushiya ukuthi hayi na amagama aphasayo kupho kunye ukukhuluma okukhona la so nje into ebengiyingenele la kunena cha kuhamba kahle bafowethu ngiyayibonga isupport yenu